آخرین خبر و گزارش‌های روز برنامه اطلاعاتی پیغام از تلویزیون سیمو شهری پنجکند منظورتان است. السلام علیکم. در سوزی با شما این ساعت ملایبه و اسماعیل جان خلوف می‌باشیم. اینک در برنامه ما تماشا کنید. ҷамовати тантанавӣ бахшида барои кормандони соҳаи тандурустӣ дар толори кохи лоиқ баргузор гардид. дар чорабини раиси шаҳри панҷакент абдухолиқ холиқзода иштирок дошт ва табибонро бо иди касбиашон шодбош гуфт. ба гузориши хабарнигорони мо таваҷҷӯҳ намоед. ҷамовати тантанавӣ бахшида барои кормандони соҳаи тиб дар толори зебои барҳавои кохи лоиқ баргузор шуд. раиси шаҳр абдухолиқ холиқзода нахуст намояндаҳои соҳаи тибро бо рӯзи мавлуди аввали ибни Сино ки ҷашнвораашон дар ҳамин сана таҷлил мегардад самимона шодбош гуфт ва аз ҷумла афзуд. муҳтарам кормандони соҳаи тандурустӣ, ҳозирини гиромӣ, ҳамасола 18 август дар саросари ҷумҳурии азизамон рӯзи кормандони соҳаи тиб таҷлил мегардад ки он ба ифтихори солгарди бузургтарин чеҳраи илми шарқ абуалӣ ибни Сино ки яке аз поягузорони илми тиб ба шумор меравад иртиботи қавӣ дорад. ба ин муносибат шумо ва кулли кормандону собиқадорони соҳаи тибро самимона шодбош гуфта бароятон саломатии бардавом, рӯзгори обод ва саодати зиндагиро таманно дорам. баъдан дар рази тантанавӣ ба гурӯҳи калони кормандон нишони аълочи вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии тоҷикистон, ифтихорномаи кумитаи иттифоқи сабии кормандони соҳа, сипосномаи мақомоти иҷрои ҳокимияти давлати шаҳр, тӯҳфаҳо ва мукофотҳои пулӣ спорда шуданд. ҳамзамон раиси шаҳр абдухолиқ холиқзода собиқадорони соҳаро алоҳида бо иди касбиашон шодбош гуфта ва онҳо тӯҳфаҳо тақдим дошт. баъдан барои кормандони соҳаи тиб аз тарафи шӯъбаи фарҳанги шаҳр консерти идона намоиш дода шуд. سلام ای جان سلام ای تاجیکستان سلام ای منظری زیبا پرستان. یادآور می‌شویم که برنامه مفصل از این چاره‌بینی نمایش داده می‌شود. در شهر پنجکند با اشتراک نمایندگان ریاست اگنتی سغورته اجتماعی و نفقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت، ناحیه‌های عینی و کوهستانی مسچاه، مرکزهای منطقوی به حسابگیری انفرادی شهرهای خوجند و پنجکند، اوید به زیاد نمودن اندازه نفقه گروه‌های الهیده نفقه‌گیران مشورت دستوردهی برگزار شد. با مقصد اجرای فرمان پرزیدنتی جمهوری تاجیکستان درباره زیاد نمودن اندازه نفقه های گروه های الهیده نفقه گیرانی که با آنها نفقه از روی معیوبی تعیین و پرداخت می گردد از سنه 28 می سال 2021 تحت رقم 186 در شهر پنجکند مشورت دستوردهی منطقوی با اشتراک نمایندگان مسئول ریاست اگنتی سغورته اجتماعی و نفقه در نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت، مرکزهای منطقوی به حسابگیری انفرادی اگنتی سغورته اجتماعی و نفقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در شهر خوجند و منطقه زرافشان و دیگر مسئولین برگزار گردید. مشورت دستوردهی را سردار مرکز منطقوی به حسابگیری انفرادی اگنتی سغورته اجتماعی و نفقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکند امیرای مرزوی و حسنی آغاز بخشید و به حاضرین اطلاع داد که واقعاً برگزاری چنین مشورت‌های دستوردهی برای ترغیب و تشویق و اجرای دستور و سفارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت در سمت زیاد نمودن اندازه نفقه گروه‌های الهیده نفقه‌گیران اهمیت بسا کلان دارد. سپس معاون رئیس شهر پنجکند دوست‌بایزاده خسرو ضمن سخنرانی خویش باری دیگر تاکید نمود که واقعاً در سیاست اجتماعی دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان زیاد نمودن نفقه مخصوص برای معیوبان تحت نظارت و غمخوری پیوسته پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان
قرار دارد. در مشورت دستوردهی معاون سردار ریاست اگنتی سقوطی اجتماعی و نفقه در نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در ولایت سوق عبدالحکیم کریموف با سخن برآمده بار دیگر درباره غمخوری‌های راهبریت دولت و حکومت کشور جهت بلند برداشتن نفقه‌ها مخصوصاً برای گروه‌های علاهیده نفقه‌گیران اندیشه‌های خویش را بیان نمود و نمایندگان رسمی ریاست را به حاضرین معرفی کرد. در نزد اشتراکچیان مشورت دستوردهی سردار مرکز منطقوی به حسابگیری انفرادی شهر خوجند رستم منصوروف، سردار شعبه اگنتی سقوطی اجتماعی و نفقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در ولایت سوق اکرموف انور و دیگران به سخن برآمده توسط مانیتورینگ و با پیشنهاد دستورالعمل‌های مشخص تغییر و الوه‌های وارد شده از جمله اوید به زیاد نمودن اندازه نفقه گروه‌های علاهیده نفقه‌گیران را شرح و ایضاح دادند. همزمان در این مشورت دستوردهی با یک قطار سوال‌های مطرح گردیده از طرف مسئولین جواب‌های مشخص داده شد. مورد ذکر است که در خاتمه مشورت دستوردهی سردار مرکز منطقوی به حسابگیری انفرادی اگنتی سقوطی اجتماعی و نفقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکین امیرای میرزوی و با رهبریت ریاست اگنتی سقوطی اجتماعی و نفقه در نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در ولایت سوق و دیگر مسئولینی که در این مشورت شرکت ورزیدند عرض سپاس نمود و همزمان اصرار داشت که از طرف مرکز منطقوی به حسابگیری انفرادی اگنتی سقوطی اجتماعی و نفقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکین در این سمت جهت شرح و ایضاح دستورالعمل اوید به زیاد نمودن اندازه نفقه گروه‌های علاهیده نفقه‌گیران تدبیرهای مشخص اندیشیده می شود. گزارش عباس همراساده خیام جورایف از کاخ فرهنگی شهر پنجکین. ادامه برنامه اطلاعاتی پیغام هر هفته روز شنبه در مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر روز قبول شهروندان برگزار می گردد که در آن ساکنان از گوشه و کنار شهر و دهاتی پنجکین عرض و شکایت خود را اوید به مسائل مختلف بیان می نمایند. گزارش ما از روز قبول شهروندان به سنه 15 августи سال روان. شنیدن عرض و شکایت مردم سر وقت پاسخ گرداندن با مراجعت شهروندان یک سمت مهم فعالیت مقامات اجرایی حاکمیت دولت شهر به حساب می‌رود. در همین اساس هر روز شنبه در بنای مقامات اجرایی حاکمیت دولت شهر روز قبول شهروندان گذرانده می‌شود. مردم بعد آنکه با مراجعتشان در جماعت‌ها، کارخانه، تشکیلات‌ها رویکی مناسبت می‌نمایند و امید آخرین با مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولت شهر می‌آیند. شنبه گذشته هم قریب 60 نفر شهروندان با عرض و شکایت‌های مختلف برابریت مقامات اجرایی حاکمیت دولت شهر مراجعت نمودند. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده هر یک عرض و شکایت شهروندان را با دقت شنیده پس آن از راهبران مسئول جماعت‌ها، محله‌ها، کارخانه، تشکیلات‌ها پرسش به عمل می‌آورد و آنها را وظیفه‌دار می‌ساخت که مراجعت شهروندان را سر وقت بررسی نموده برای حل آنها تدبیرهای ضروری اندیشند. تحلیل عرض و شکایت ساکنان نشان داد که مراجعت شهروندان بیشتر علاقه‌مند است به مسئله جدا نمودن زمین، رساندن کمک مالیوی، مناسبت همسایه‌ها و چند مسئله دیگر. باید تذکر داد که قسم زیادی عرض و شکایت مردم را بی‌واسطه در محل زیست حل کردن ممکن است اگر مسئولان جماعت‌ها به این مراجعت‌ها جدی مناسبت می‌کردند. از طرف دیگر بسیار ساکنان احساس نمودند که راهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولت شهر وقت‌های آخر نسبت مراجعت مردم بی‌طرف نیست و خردترین امکانات را برای حل آنها با جلب شخصان مسئول سفربر می‌نمایند. و نهایت هر یک روز قبول شهروندان هر یک مراجعت باید برای رئیسان جماعت‌ها و راهبران کارخانه تشکیلات‌ها پند باشد. پند با آن خاطر که آنها درک سازند که مردم امروز از وعده‌بازی راهبران دلسر شدند و می‌خواهند که مراجعتشان از طریق راهبران سطح محل جدی قبول و برای حلشان تدبیرهای ضروری اندیشیده شوند. یزدان خودمقبولوف، خیام جورایف از مقامات اجرایی حاکمیت دولت شهر.
бо ибтикори кумитаи сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент бо мақсади шиносоӣ бо мавзеъҳои таърихии кӯҳҳои фон як гурӯҳ сайёҳон ба шаҳри бостонии Панҷакент ташриф оварданд. Тафсилоти бештар дар гузориши хабарнигорони мо. роҳбарони ширкатҳои сайёҳӣ ва намояндаҳои воситаҳои ахбори умма аз тамоми манотиқи ҷумҳурӣ бо мақсади шиносоӣ бо ҷойҳои тарихӣ нахуст аз саразми бостон ёдгории бебаҳои давраи энеолит дидан карданд. онҳо аз ҳафриёти саразм ки яке аз нодиртарин шаҳри қадимаи осиёи марказӣ маҳсуб меёбад тамошо карда аз ин маркази ташаккули фарҳангӣ, кишоварзию ҳунармандӣ ва шаҳрсозӣ баҳра бардоштанд. сипас меҳмононро дар осорхонаи саразм ходими хурди илмӣ сӯфии афзалшо аз экспонатҳои нодири тарихие ки аз тарафи аҳолии маҳаллӣ ёфт шуданд ва ёдгориҳое ки дар натиҷаи кофтукофи бостоншиносӣ ба даст омаданд шинос кард. сипас дар бораи тадқиқотҳои бостоншиносие ки аз соли 1976 то ба имрӯз идома доранд ба сайёҳон маълумот дод. ҳамзамон роҳбарони ширкатҳои сайёҳӣ ва намояндаҳои воситаҳои ахбори умма ба ҳафриёти Панҷакенти қадим ташриф оварда онҷо бо ёдгориҳои нодири асрҳои 58 шинос гардиданд. дар осорхонаи Панҷакенти қадим бостоншинос Исматулло Раҳматуллоев ба меҳмонон доир ба деворнигораҳои бебаҳое ки аз ҳафриёти Панҷакенти қадим ба даст омаданд маълумот дода зикр кард ки ин қабил деворнигораҳо дар ягон ҳафриёти бостоншиносии дунё ёфт нашудаанд. Шарипов Рангиз, я из города Худжанд, Заравшан-Тур. Моя поездка в Пенджикент не первая. До пандемии мы каждый год приезжали в город Пенджикент, потому что, как вы все знаете, он имеет очень богатую историю, культуру, и сюда наши туристы приезжают с удовольствием. Я рада, что благодаря Комитету туризма Таджикистана мы вновь сюда все приехали, новые знакомства. Я рада, что благодаря Пенджикент-туру нас пригласили, нас собрали со всего Таджикистана. Я смотрю, здесь люди из Бадахшана, из Душанбе, из Хатлона, из Худжанда. Мы все собрались в таком прекрасном древнем городе Пенджикенте. Очень хорошие условия. На самом деле нас встретили очень достойно. И мы надеемся, что эта поездка принесет свои плоды. Впечатления суперские, да. Я сама любитель очень туризма. И не зря я работаю в сфере туризма. Каждый раз, каждая поездка приносит новые эмоции, новые впечатления. Спасибо организаторам. Панҷакенти қадим сайёҳон дар маҷмӯи фарҳангии сайёҳии чойхонаи сайёҳат ҷамъ омаданд. онҷо мудири бахши котиботи кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Қурбонов Абдукарим ба сухан баромада ҳадсаҳои кӯҳҳои фонро муаррифӣ намуд. имкониятҳое ки шаҳри Панҷакент дорад воқеан як шаҳри сайёҳӣ аст ва ҷаноби олиам дар зимни суханронияшон дар таҷриби 5500 солагӣ шаҳри бостонӣ саразм иброз доштанд ки мо бояд Панҷакентро ба шиносномаи сайёҳии Тоҷикистон табдил диҳем ва ин воқеан заминаҳои худро дорад, зеро ки шаҳри Панҷакент ҳам аз нигоҳи таърихӣ ва ҳам аз нигоҳи табиӣ дорои захираҳои зиёд мебошад. таъриху фарҳанги қадима ва омилҳои табиӣ бевосита аз бартариятҳои сайёҳии Тоҷикистон маҳсуб меёбад ва ин бартариятҳо махсусан дар шаҳри Панҷакент баръало эҳсос мегардад ва мушоҳидаҳо низ нишон медиҳад ки бештари сайёҳоне ки ба Тоҷикистон ташриф меоранд аксаран майли дидани мавзеъҳои сайёҳии шаҳри Панҷакент хусусан кӯҳҳои фон ва мавзеъи таърихии саразмро мехоҳанд бибинанд. дар охир ба меҳмонон ошпазҳои чойхонаи сайёҳат тарзи омода кардани таомҳои миллиро нишон доданд. роҳбарони ширкатҳои сайёҳии минтақаҳои гуногуни кишварамон ва намояндаҳои воситаҳои ахбори умма зимни ташриф аз Панҷакенти бостонӣ як ҷаҳон таассуротҳои бой гирифтанд. гузориши Фирӯза Удилзода Хайём Ҷӯраев. дастаи футболи саразми шаҳри Панҷакент дидори навбатиашро дар майдони худ бо дастаи зарафшони Ноҳи Ҷаббор Расулов гузаронид. ба идомаи мавзӯъ таваҷҷӯҳ намоед. баъди танаффуси начандон зиёд варзишгоҳи марказии шаҳри бостонии Панҷакент боз ба майдони мубориза барои дарёфти холҳои навбатӣ табдил ёфт.
футболбозони дастаи Сараз дар дидори навбатӣ бо дастаи зарафшон ноҳи Ҷаббор Расулов қуввоз муданд. бояд тазаккур дод ки ҳар ду даста дар чемпионати лиги дуюми мамлакат натиҷаи хуб доранд ва аз ин хотир буд ки бозигарон ҳанӯз аз дақиқаҳои аввал барои пирӯзӣ кӯшиш ба харҷ медоданд. қисми аввали бозӣ бо ҳисоби 0-0 анҷом ёфт. дар қисми дуюм ҳуҷуми меҳмонон бештар буд ва натиҷа чунин шуд ки дар дақиқаи 56-уми қисми дуюм бозӣ бозигари меҳмонон Шаҳзод Нурмонов ҳисобро кушод. чунин ранг гирифтани бозӣ албатта соҳибони майдонро ба ташвиш овард. онҳо кӯшиш зиёд ба харҷ доданд ки ҳисобро тағйир диҳанд. хушбахтона дар дақиқаи 81 ба бозигари Сараз Комрон Муродов муяссар гардид ки ҳисобро баробар намояд. баъдан кӯшиши футболбозони ҳар ду даста барои тағйир додани ҳисоб бенатиҷа анҷом ёфт ва бозӣ бо ҳисоби дуранг 1-1 ба охир расид. ман мураббии тими Зарафшон Гулов Бузургмер Гулович командаи Зарафшон командаи навтаъсис мебошад. дар 11 бозӣ хеле бозиҳои хуб кард. 5 ғолибат ба даст овард, 2 мусовӣ кард. бозигарон ҳама бозигарони ҷавон оянда ҳаракат карда дар лигаи якум иштирок мекунанд. ман ҷӯрабоев Камолиддин мураббии дастаи Саразми шаҳри Панҷаке мебошам. дастаи Зарафшонро бо ин бозӣ табрик мекунам. миннатдорам аз тарафи мураббиён, аз тарафи бозигарон ки дастаи хуб ҳастанд. бо мураббиён мо дӯст ҳастем ва бозиам ҳисоби бозиам дӯстона шуд, 1-1 ба анҷом расид. ин хеле хурсандовар аст ки бозиҳои лигаи ду шаффофу пурқувват шуда гузашта ҳисоба аст ин сол, соли 2021. аз номи худам ба гуфтаниам ки дастаи Саразми шаҳри Панҷакен соли ҷорӣ нав таъсис ёфт. чӣ хеле ки медонанд даста номаш пеш Зарафшон буд. аз сабабе ки мураббиён мухлисон як хостанд ки дигаргуни навоварӣ ба даста ҷорӣ кунанд. номи дастаро Саразми бузург мондем ки таърихи 5500 солагӣ дорад. дастаи Саразми шаҳри Панҷакен дар ҷои дуюм қарор дорад дар ҷадвали чемпионати Тоҷикистон лигаи ду. кӯшиш мекунем ки бо дастаи Гулистон рақобат кунем. дар даври оянда дастаи мо бо дастаи Ашт дар ноҳияи Ашт бозӣ шуда мегузарад. дар он ҷо ба сафар бозӣ дорем. мо дар ин бозӣ гуфтаниам ки мо хеле тайёрӣ ҷиддӣ дида кӯшиш мекунем ки як бозии хуб, бозии зеборо нишон диҳем. нақсаи роҳбарияти дастаи Саразм дар ин аст ки соли ҷорӣ дар чемпионати лигаи ду иштироки фаъолона карда ҷои аввалро гирад. бинандагони гиромӣ ба як эълон таваҷҷӯҳ намоед. раёсати агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар шаҳри Панҷакент ба маълумоти сокинони шаҳру деҳоти Панҷакент мерасонад ки дар таърихи 20 августи соли равон дар саҳни ҳавлии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди боғи тиллоӣ ярмаркаи ҷойҳои корӣ холӣ ва вазифаҳои озод доир мегардад. оғози ярмарка соати 10 субҳ. инчунин хоҳишмандон метавонанд ба курсҳои касбомӯзӣ тариқи барномавӣ ройгон худмаблағгузор ва шаҳодатномакунӣ аз рӯи ихтисосҳои дӯзанда, асосҳои омӯзиши компютер, қаннот, ороиши ҳусн, бофанда, кафшергар, челонгар, сантехник, ошпаз ва ғайра номнавис гарданд. бо худ гирифтани шиноснома, диплом ва дафтарчаи меҳнатӣ ҳатмист. роҳбарият, ташкилоти иттифоқи касаба ва кулли кормандони муассисаи таҳсилоти иловагии рақами 1 ба мудири шӯъбаи ин муассиса Ёқутой Азизова бинобар вафоти шавҳараш ҳамдардӣ баён менамоянд. бинандагони азиз, дар ҳаминҷо барномаи иттилоотии Пайгом ба поён мерасад. ёдовар мешавем ки шумо ҳамчунин барномаи иттилоотии Пайгомро аз ютуб канали мо ТВ Симо тамошо кунед. дар ҳаминҷо бо шумо худоҳофизӣ мекунем. танисияту некном бошед. хайр.